Fáilte Rash, welcome back. Follow me, Mish Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1, Topic 3, on Teaghlach. Level A1, Topic 3, on Teaghlach, the family or the household. Level A1, Topic 3, Rannóg Teaghlach Aoife agus Bhreandáin, ag Éisteacht Éisteacht. Level A1, Topic 3, Section 11, Aoife and Brendan's families, focusing on listening. Agus sa Rannóg seo ba méid ag múna an folklore agus na ceistena fad a bhaineann le cuasaí Teaghlaigh. And in this section we'll be teaching and working on the vocabulary and questions that have to do with family matters. Beg an bilog Teaghlaigh Aoife agus Bhreandáin uait don gníomhaíocht seo. You'll need a handout, Brendan and Aoife's families, for this activity. Teaghlaigh Aoife agus Bhreandáin. Éist leis an gcórá seo. Listen to this conversation. Tá Aoife agus Bhreandáin ag labhairt faoin na Teaghlaigh. Aoife and Brendan are talking about their families. Freagar na ceistena se a leanas bunathe an méid chluiseann tú. Answer the questions that follow based on what you hear. Chuir circle timpeall an bhreagra ceart. Put a circle around the correct answer. Closigh tú an bhír dhá uair. You'll hear the sound file twice. Teaghlaigh Aoife agus Bhreandáin. Hi, is Misha Aoife. Not as a Gerhard Allen. Se is Misha Bhreandáin. Bhfuil anna go ar Allen? Tá. Tá Allen mór le ma huismathirí, Laura agus Frank. Oh, is tusa inín Laura agus Frank. Tá se go deas buaile leat. Civéad Gerhard a agad? Gerhard Aoife, né? Se agus trifúr amháin. Síle is animdi. Tá sí pósta le maras, agus tá inín acab, muréid. An bhfuil tú héin pósta? Níl, tá mé singil. Agus tusa? Tá mé singil freisin. Teaghlaigh Aoife agus Bhreandáin. Hi, is Misha Aoife. Not as a Gerhard Allen. Se is Misha Bhreandáin. Bhfuil anna go ar Allen? Tá. Tá Allen mór le ma huismathirí, Laura agus Frank. Oh, is tusa inín Laura agus Frank. Tá se go deas buaile leat. Civéad Gerhard a agad? Gerhard Aoife, né? Se agus trifúr amháin. Síle is animdi. Tá sí pósta le maras, agus tá inín acab, muréid. An bhfuil tú héin pósta? Níl, tá mé singil. Agus tusa? Tá mé singil freisin. Aoife. Hi, is Misha Aoife. Nach tusa drahar Alan. Hi, I'm Aoife. Aren't you Alan's brother? Brendan. Sha, is Misha Brendan. An bhfuil aithne agat ar Alan? Yes, I'm Brendan. Do you know Alan? Aoife. Tá Alan mór le ma huismathirí, Laura agus Frank. Yes, Alan knows my parents well, Lauren and Frank. Brendan. Oh, is tusa inín Laura agus Frank. Tá si go deas buaile leat. Oh, you're Laura and Frank's daughter. It's nice to meet you. And the phrase tá Alan mór le mo huismathirí, Alan is big with my parents, literally means he knows them well. Agus an nation script, and now the script. Aoife. Cévé drahar atá agat? Drahar amháin, Anna? How many brothers do you have? One, is it? Brendan. Se, agus drifúr amháin. Sheila is animde. Tá sí pósta le maras agus tá inín acu, muréid. Yes, and one sister. Sheila's her name. She's married to Morris and they have a daughter, muréid. Aoife. An bhfuil tú féin pósta? Are you yourself married?
Bhreandáin. Neil, Tá single, agus tusa. No, I'm single, and you? Aoife, Tá single freisin. I'm single as well. Agus inis, éist agus lé leis an script. Listen and read along with the script. Teaghlaigh Aoife agus Bhreandáin. Hi, is mis Aoife. Na tusa dearthar Alan. Se is mis Bhreandáin. Bhfuil anna go ar Alan. Tá. Tá Alan mór le huismathirí, Laura agus Frank. Ó, is tusa inín Laura agus Frank. Tá se go deas buaile leat. Civéad dearthar atá agad? Dearthar amháin, inné? Se agus trifúr amháin, síle is anamdi. Tá sí pósta le maras, agus tá inín acab, muréid. An bhfuil tú héin pósta? Níl, tá mé single, agus tusa. Tá mé single freisin. Inis, lay amach úsáid dit féin, and now read it out loud yourself. Chuir an fiseán ar sos nuair atá sé á léamh agat. Pause the video while you're reading it. Inis dom faoi de Theaghlach. Tell me about your family. And now we'll practice telling about our families. I will prompt you with a question and answer each question after I ask it. An bhfuil tú pósta? An bhfuil páistí agat? Cé bhéad páiste atá agat? Cé bhéad drethar atá agat? Cé bhéad drifúr atá agat? This time, after you respond, I want you to ask me the same question. Don't forget you're going to be using the emphatic form when you ask me the question. An bhfuil tú pósta? An bhfuil páistí agat? Cé bhéad páiste atá agat? Cé bhéad drethar atá agat? Cé bhéad drifúr atá agat? And now's your chance to tell me about your family. Pause the video. I'll leave the questions up as a prompt and feel free to add any other information that you can think of. Inis dom faoi de Theaghlach. Agus inis na freagraí don bhilóg Teaghlaigh Aoife agus Bhreandáin. And now the answers for the handout activity, Brendan and Aoife's family. Na freagraí, the answers. Ahar Aoife, Frank. Máthair Aoife, Laura. Ineen Waris, Mairead. Alan, Drahar Híle. Tá Brendan, Shingle. Tá Sheila, Pósta. Agus sin é. And that's it. Agus sin deireadh le Rannóg a Handouts, Teaghlaigh Aoife agus Bhreandáin, and that's the end of section 11, Aoife and Brendan's family, focusing on folklore agus na ceistena ar fad a bhaineann le cuasaí Teaghlaigh, focusing on the vocabulary and questions having to do with family matters. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below.
Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a sliabh. So many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tá súlagam gur bhaint sibh tanamhas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.